এইটো ৰুচিৰ পৰা মানে আমি মানে এটা আইনউটি চেৰত মানে এৰাল দিব গৈছিলে গৰুটো এইটোৰ পৰা মানে আজি পৰ্যন্ত আছে আৰু চাওক ক্ৰাইছ এইটোৱে ৰুচিটো ধন্যবাদ যোৱা সোমবাৰ ৰাতিপুৱা 10-11 বজাত টাইমত মানে আমাৰ এই ভিনিডৰ হয় মোৰ মাৰ গৰু হৰাইছে মানে এইটো মানে যোৱা সোমবাৰে হৰাইছে ৰাতিপুৱা 10-11 বজাত এইটো গৰুটো মানে ৰাইজে বিচাৰি দিলে মানে আমিতো তদন্ত কৰি আছো বৰ্তমান তদন্ত কৰোঁতে মানে আজি সেইটো জায়গাটো বিচাৰিছোঁ তথাপি পোৱা নাই এই গৰুটো কাইবা দেখি পালে মানে আমাৰ ইমিডিয়েটলি জনাব এইটো কাৰণে মই আহ্বান থাকিলোঁ ৰাইজক আমাৰ মানে এইটো গৰুটো মানে বহুত কামত আছে মানে গৰুটো এইটো কাৰণে মই আহ্বান কৰিলোঁ আৰু ৰাইজক যদি গৰুটো নাপায় তেতিয়াহ'লে বিচাৰিব কাৰণে আপুনি কি এইটো আইনৰ ব্যৱস্থা লৈছোঁ আমি আমাৰ বড়ো সন্থা ছাত্ৰ সন্থাকো জনালোঁ তাৰপিছত থানাতো এজাহাৰ দিছোঁ থানাত তথাপি থানাই আমাৰ লগত মানে জড়িত হৈ আছে মানে আমাৰ লগতো কণ্টেক্ট চলি আছোঁ মানে এইটো গৰুটো ইমিডিয়েটলি পালে মানে আমাৰ আগত মানে যে মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে এই নাম্বাৰত ইমিডিয়েটলি আমাক জনাব এইটোৱে কেনেকুৱা কালাৰ আছিলে কালাৰটো ৰঙা এটা ৰঙা শকত তাৰপিছত মানে ৰঙাই আছে আৰু কালাৰটো এনেকৈ আছে কিমান এমাউণ্টৰ হ'ব পাৰে এইটো এমাউণ্টটো মানে 60-50,000 হ'ব আৰু 60-50,000 এমাউণ্টৰ হ'ব এইটো কাৰণে মানে আমি বহুত পৰিয়ালে মানে দুখ পাই আছোঁ মানে এইটো গৰু আজিলৈকে মানে বিচাৰি পোৱা নাই মানে ঠিক এনে হৈ আছে আপোনাৰ আইডিয়াত গৰুটো কোনোবা কেনেকুৱা ৰকমৰ কিবা তোমাৰ তুলি গৈছে কেনেকুৱা ৰকম মানে গৰুটো নিয়াটো মানে আমি এতিয়া সম্ভৱ ধৰিব পৰা নাই মানে এইটো গৰুটো মানে কাই নিছে মানে আমি এতিয়া ভাবিছোঁ কাইবা মানে দুষ্টকাৰীয়ে নিছে এইটো মানুহৰ হাততে পৰিছে গৰুটো এইটো গৰুৰ মানুহৰ হাতত পৰাৰ কাৰণে মানে এইটো মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে মানে আজি পৰ্যন্ত বিচাৰি পোৱা নাই মানে এইখন গৰু এনেকুৱা হৈ আছে মানে जों खोनानो मोनदों नोंथांनि मोसौआ थांनाय समबारावहाय गोमानानै दङ दुब्लियाव खानाय समाव सोरबा सासे सुबुंखौ लानानै थांदों नङाबा सिखाव खावना लांदों होनना नोंथाङा सानदों दा बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन औ नंगौ आंनिनो मोसौ दाख्लै समबार 17 तारिख फुंनि 10ता इदिनखालि गोमादों आरो मोसौआ ओमफ्राय दाथ' जों सिखावखौ मिथिया दा सोर लांदों जों मिथिया आरोखि दा मोसौखौ जों नागिरना दासिमबो नागिरगासिनो दाबो नागिरनानै दंहैयो ओरै नागिरनानै दंहैयो जों दासिमबो मोनाखै आरोखि मोसौखौ मा गामि ओमफ्राय बबे जायगायाव खायामोन मोसौखौथ' जों जोंनि बेयाव बिक्रमपुरावनो ओमफ्राय आइ नदि सराव आरो सेराव खादोंमोन ओमफ्राय सिखावा माने दिरुंखौ खेवनानै लांदों आरोखि मोसौआ हालेवग्रामोन नामा हालुवा गिदिर ओरैनो बे 50-60 हाजारनि जागोन आरोखि मोसौनि गाबा माबायदिमोन ओरैनोथ' अरेन्ज आरोखि अरेन्ज गोजा दा नोंथांनि मोसौआ गोमानानै थाबाय बिनि बेलायाव नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ माबायदि खबर हरजानो ओमफ्राय माबायदि हेफाजाब होजानो लुबैयो रायजो राजाखौथ' आङो बिदिनो हेफाजाब नागिरदों रायजो राजाखौ अनसायदों मोनगोबा हामगौ आरो बिदिनो आरो सोरबा बिदिनो नागिरनानै होयोबा आंनो अबाफोर नुनानै जगायना फैयोबा आं एकदम नगद 40,000 होगोन आरोखि खाथां एकदमबारे जानबुं नाम्बार होनाय जागोन ओमफ्राय नोंथांमोना आयेननि बेब'स्थाफोर खालामनायमोन नामा आयेननि बेब'स्थाथ' जों थानायाव होबाय ओरै आबसुआव होबाय सिखावखौ मोनोब्ला आयेननि बेब'स्था लागोन नोंथांमोना आयेननि बेब'स्था लागोन एकदमबारे सिखावखौ मोनोबा जों आयेननि बेब'स्था लागोन सारेन्डार लाफैनो थाखाय मा खावलायगोन सिखावखौ सारेन्डार लाफैनांगोन जोंनाव जाहाथे सोरबा लांदोंबा लाबोफिनथों नोंथांनि साननाय बायदिब्ला मोसौखौ सोरबायदि सुबुङा लांदों होननानै नोंथाङा सन्देह दं नामा बेखौथ' जों बोरै बुंनो हाबावनो नुवाखैबो जों डाइरेक्टलि बुंनो हाला जोङो दा नुथारनायबा दा बुंनो हागौमोन जोङो नोंथाङा लुबैनाया माने नोंथांनि मोसौखौ नांफिनगौ आंनि मोसौखौ आं नांफिनगौ जाय बहनना होगोन आं बिनो नोगोद 40,000 होगोन रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन नोंनि मोसौखौ बहाबा नुयोब्ला खोन्थाहरनोथ' खावलायदों माने जानबुं नाम्बार होनाय जागोन आरोखि जानबुं नाम्बारखौ गोसोआव दं होनना बुङो जानबुं नाम्बारा बिदिनो 9401 33 00033